Ukrayna hakkında Ukraynasız hiçbir anlaşılf ve müzakereler olmayacak. Bu Amerika Birleşken Devletleri'nin resmi pozisiyası dedi Ukrayna'nın Dışişleri Naziri Dmytro Kuleba. ABD'nin devlet katibi Anthony Blinken ile görüşken son. Kuleba'nın sözlerine göre Amerika-Ukrayna münasebetleri hiçbir vakit böyle yakın olmagan edi. Blinken'in sözlerine göre iki devlet arasındaki münasebetlerini inkişaf ettirmeye devam edecekler. Kuleba Amerikalı senadaşının laf etkeni vakit dünya Rusiyaga Ukrayna hiçbir vakit Rus dünyasının kısmı olmayacağını anlatmak gerek dedi. Лише чіткий сигнал в бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу, ось це і буде початок кінця російської агресії проти України. Це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни, це той шлях, який пройшли після розвалу Радянського Союзу, це той шлях, який пройшли країни Балтії, це той шлях, який, я переконаний, пройде Україна. Ukrayna ile birdemlik olganlarını aks etken ziyarettir. Belçika, Felemenk ve Luxemburg'dan Dışişleri Nazirleri Lugansk vilayetinde Cebege bardı. Anda ular Birleşken Kuvvetler Komandalığı ve arbeler ile subetleşti. Nazirler aytkanına göre öz kozlerinin Ukrayna tecavuzgan nasıl karşılık göstergenini görmege kelgenler. Bunun beraber ular Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kol tutkanını bildirdiler. Ukrayna Dışişleri Naziri Dmytro Kuleba ile tehlikesizlik meselelerini müzakere ettiler. Kuleba senadaşlarını Kırım platformasına koşulmağa çağırdı. Rusiya COVID-19 hastalığı gibi Avrupa Birliği'ne tehlike getiredi. It is true that as minister we do read a lot of reports, we do meet our colleagues. Це правда, що як міністри ми читаємо багато звітів, зустрічаємося з нашими колегами, але це не те ж саме, що бути на передовій, зустрічатися з людьми, які живуть там і мають захищати кордон. Їх думки важливі для нас. Як я сказала, ми були дуже щасливі бути там на лінії розмежування. Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. Save time, I will respond in English with your permission. On COVID. На мій погляд, є два серйозних випробування для солідарності ЄС. Перший – це Росія. Росія весь час кидає виклик солідарності ЄС. І другий – це COVID-19. Образно кажучи, те і інше можна охарактеризувати як пандемію в політиці і в охороні здоров'я. Екі Ukrayna harbiy jebede elak oldu, biri yaralandı. Peski civarında düşman güçleri granat atıcı, büyük kalibrli kurşun atıcı ile ateş açkan. Algan kurşun yarasından 93. Холодный Яр brigada askerini kurtarıp olamağanlar. 58. brigada askerini düşman snayperi atıp öldürgen. Bir yaralanganını hastahanege yetkizgenler. İşgalciler cebenin diğer kısmında mayınlar atkan. Talakivka civarında pilotsuz uçucu alet vastasının VOK-17 granataları taşlanған. Düşman провокацияларын Украина арбелері қаршы атеш açıp тоқтатқан. Сабадан да işgalciler 5 кері атешкес режимini бозып кетіштірді. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – зручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування зручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Siyasi mabus Alexey Черни azat etildi. Rusiya Ukraina sınırına keçip Lugansk vilayetinde buluna. Bunu Ukraina ombudsmanı Lyudmila Denisova haber etti. Tarih ilimleri namzeti Ahmedjetteki Medeniyet İnstitutu'nun hocası Черни 7 yıl devamında Rusiya hapishanesinde tutuldu. Ona rejissör Alex Sentsov, faal Alexander Kolchenko ve Gennadiy Afanasyev ile 2014 senesi mayısda tutkan ediler. İşgalciler onlarını terakt hazırlamasında kabahatladı. Advokat Ilya Novikov kaydetken көре азапларға оғратылған Черни өзі ве даванан дигер iştirakçilerine iftira atmaға мечбур олып, Русия тақиқаты ile işbirlik hakkında anlaşma imzalagan.
Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російської Федерації – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму номер 15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір'ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму. Аман-аман 5 ел дегенде илк сияхат. Соңки сефер милли әрекет іштиракчысы бе сабақ сияси Мабозбекер дегерменджі Киевке яшайышы башқа олғаны вақыт шыққан еді. Бұндан сон уйдырма қабатлав 1 елдан зияде СИЗОда реанимация махкемелер ве уйдырма қабатлав бойынша укум. Бүгін әсе Бекираға не айет сербестін сан. Сняли с меня полностью судимость. И теперь я свободный человек, представьте себе. Стараюсь дышать свободно, как это получается. Но не всегда получается. Отсюда здоровым никто не выходил еще. 1 ел СИЗОда тұтылмасы. Есле башлы олған инсаннан сағлығына баяғы зарар кетірді. Астма, үшінші группа сақаты. Бір тұтудан сон атты 3 күнлік комаға түшті. Бекираға қайдеткеніне көре япқан әрекетлері үшін ичте язық сынмай. 2017 сенесі ноябряна қайтмаға чаре олса, кенеде достларынен берабер. Дуландырыжыға раст келген милли әрекет ветераны Веджей Кашқаға ярдым етереділер. О вақыт Туркия ватандашы Юсуф Айтан Веджей Кашқа қорантасындан алған $7,000 борчыны қайтармайды. Бекираға үш достынен берабер дуландырыжынен лаф етмеге келділер. Ойсе Қырым татар фаллері пара талап етеді, оларны ишгалжы полис хадимлеріне чаққан. Полис тарамасын нәтижесінде Веджей Кашқа ярамайып вефат етті. 4 Қырым татары Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Руслан Трубач ве Казим Аметов яқаланды. Сон девамлы махкемелер ве укум. Я точно так же пошел бы защитить покойную бабушку. Точно так же. О том, что я сделал, я не сожалею ни грамм. Я тебя не считаю виноватым. Точно так же мои друзья не считают себя виноватым. У нас была цель единственная — помочь бабушке, и всего лишь. Жалеть об этом я не жалею. Если вернуться все назад, я точно так бы поступил. Бүгін Бекираға евішлерінен оғраша азбарыны абадынлаштыра. Ең бұйық қуанчым қызым бағышлаған бірінші торыным дей. Енді есе айле құрған оғлындан да евлятлар беклей. Изменилось очень много. Я, во-первых, дочку замуж отдал, сына женил. Наконец-то у меня внучка есть. Не Алечка ее зовут. Вкусненькая, красивенькая, приятненькая девочка. Вот это все, семья наша вся в сборе, будем так говорить. Теперь мы в полном составе и будем, как это говорится, умножать население Крыма за счет крымских татар. Будем пополнять генофонд крымских татар. Бекираға өз торынлары ве кележек несіл үшін Қырым сақланмасын арзу ете. Я бы хотел, чтобы все люди дышали ровно, красиво, свободно. Чтобы моим детям, уже моим внукам, будем так говорить, остался цветущий Крым. Чтобы море было теплое, чтобы все люди с радостью к нам приезжали. Ну, чтобы все было свободно, свободно, свободно. Яшайшы девамында да яш бала олғаны вақыт Өзбекистанда қорантасы бір чоқ керек қиын вазиетке оғрағанын айты. Ама әр сефер қиынлықларына Аллахнан ярдымы иле кечтігдей. Чүнке Қырымға қайтма қарзусы иле яшайдылер. Бекираға айтқанына көре Қырым топрағы халыққа яшамақ үшін күч ве құвет бере. Виктория Бойко, Ислам Пинка, Заман. АТР. Победобесие якынлаша. Арбитехника гурультусы. Иштемай дистанция ряет етіл местен Ахмеджет Ахяр ве керечті ишгалжилерінің құветшілері маршыле юре. Бұл 9 майыс күні кечірілежек ғалебе паратының репетициясыдыр. Қараденіз флотының арбилері ве дигер құветшілер. Бөліклерінен берабер көклері медаллерінен толу казакларда кете.
шараларынан артында Путин режимінің топларына ем олacak юнармия. Арби урба ве аяқапларда қырмызы тимсаллернен осмурлер маршылы кече. Қырымдаки осмурлерні женг пропагандасы үшін құланалар. Қарасу базар мектебінде параттан да ғайры клип шығарғанлар. Қызыл Орда аскерлері формасында олған осмурлер женг мейданындан сүйрекленіп шығалар. Русияде парадларда мектеп талебелері де иштирак етежек. Базы талебелер совет аскерлерінің мезарларына аксете. Ишгал етілген Қырымда парадлар уч шерде кечірілежек. Карантин сыңырланулары жоқ. Маска ве ичтимай дистанция ряет етілмейжек. Мерасемде есе бинглерінен ишгалжы көветшілер, бала ве серджілер олacak. Мұне берабер соқақларға кенеде Русия арби техникасы шығарылacak. Шу сырада екінші жан-женкі заманында қоланылған техникада олacak. Кечкен күн девамында Украинада 6000-ден зиеде яңы коронавирус хастасы белгіленді. 19,5 bin хаста түзелген, 379 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Сағлық Назир Максим Степанов қайд еткеніне көре, Украина коронавирусының 3-ші далғасына кечті. Ярындан сонки Сума вилайеті карантиннің қырмызы зонасындан шығарылмалы. Украинаның баш санитарикымы Виктор Ляшко дейки, карантин бұтынле лягу етілмейтек базы сыңырланулар алына. Бұне берабер вакцинация аққанда хатырлатты. Дейки қорантайкымы или декларация олмаса біле ашлама яптырмақ мүмкін. Відсутність декларації не є підставою для відмови у проведенні щеплення. Записатись на щеплення можна у зручному для вас кабінеті щеплення без різниці, чи підписали ви декларацію з цим сімейним лікарем, чи не підписали. Медичні заклади, які проводять щеплення, мають окремі договори з Національною службою здоров'я України, за які їм приходять окремі оплати за проведену послугу. Тому, якщо трапляються випадки відмови від проведення щеплень саме через відсутність декларації, прошу телефонувати на гарячу лінію або контакт-центр МОЗ України. Ишгал етілген Қырымда есе кечкен күн девамында 125 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленген. 7 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишгалжелерінің ресми статистикасыдыр.